Ek check hom dan, relax. Daai en lek daai blaar af wat gras op. Woorde en nee, hy was Welkom in Cullinan julle. en die lyk nogal soos die entrance van Hulle het nou hulle laaste toetsies nou, hulle het hierdie kwartaaltoets. Hello. How are you, sir? How are you? I'm looking for railways. Straight railways. Where is it? Found it. is it? Railways, ja, dis dit. Found it. Dis railways.